Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Unong yalam barang ba jong kaseng Congress na Nongstoin, uba Simple Man Marwen, uba baru kumu Vice President jong Nongstoin Block Congress Committee, ulami no na kaseng Congress, bat ulalit peniaso no yaladi siya ka National People's Party. Yauni unong yalam barang ba jong kaseng Congress, ringkat kajing senran lang jong kidkot bat nongkit kam jong ka Congress na mauyong Lomsentiu Primary Unit, la priang buram da u MLA ka Nongstoin uba Macmillan Bersat, uba dairu u President jong ka NPP Nongstoin Block, harangkat kajing idon lang kidkot bat nongkit kam jong ka NPP Nongstoin Block. Kidkot kaseng Congress kibala peniaso bat ka party NPP kikentop yaw Carlos M. uba dayu Secretary jong kaseng Congress na mauyong Lomsentiu Primary Unit, kakong Berlin Hujan, kapalong ka Vice President jong ka Women Wing mauyong Lomsentiu, uba OL Lengkoy bat laipongut kiweipat. Kumman sipun kan mau baka NPP dang hakini ki hindiat benai baladem, kala priang buram yaw President jong ka Seng Congress na lumpengat Yap Primary Unit, bat yaw General Secretary ka UDP West Hills District kum kidkot bapura jong ka party. Ulong yang nagapor bang tempoy yang iya nagapor bang yokan. Kanya so urano bat ka parti NPP sendiri kesem dak ditarlok ke dulu dengan lo tilang bagi isu. Yang kecil sisa dari Bandung NPP lalu reflection dan apa. Mengenai ibu pilih ini dan bukan dia. Mereka nongrim jungi pada kabaniang dalam bang. Nimde bat ino kapten pada ngatman. Wada job nerem nimde bentuk ku di ngatman. Apa kan orang? Nimde bat ino ke parti dan kandidat jungi rapor badal don ke isa. Kata kan orang. Dengan lamut Bandung maka kekhidai run maka dalam isi salam solo. Ini aku jemut laku mulu nimde Bandung sebagai parti harusnya maraja arpo. Kemudian Januari ini datang don siang itu kami yang beri. Kerjanya pun kam kawan kanega lam itu di saya persal ke kena penyugong di benakan dia koalisi di kampung bagi. Ikan orang kajong ni kebangi rong seni parti itu. Badan kong kalau ba i balang ba jengong MLA jeng Max 9 besok ini benar-benar minta. Kawan rakyat kata Jesus kemat ke Jesus ngan di pada Jesus Jesus. Nomor baru si ketan. Warlang ilong di nang chongsnong yang nang stoi itu kadi ke het pasta ke distrik sisi. Renyem don ke Jesus kem nomor baru kita. Waktu short ke kita nomor. La kalong ikan di momen. La kalong ke yok kam jam di sana. La kalong ke Jesus kan yungi kinong chongsnong. Ini benar juga. Jogam lewat maksimal. Kadang stone konsumsi dan sejak dari sungai dari sungai. Mak. Najo lamba dari siau nongada. Nongada ini kita nak stone lamba kini kita nak bermuan ini di presi. Ya kahok jongi kita stone konsumsi kita kadang mungkin apa. Jadi kata kita kadang ini dan mendrung dan besok dan kapati itu bukan dan ini apa kesanam yang jadi kebanyakan. Kabaan ibang ijon jing kermen barang bajang pamakilan kumeli. Kawan orang jing kermen nak minta kikum samla jadi kalau kayu kami jang. Besok kalau ikut faktor kalau ikut development kemudian semua tahu insya. Jadi kata dengan ibu kadang dikenal bahkan bukan berisi kesaki irah seperti ini. Kapal lain yang kalau ban, kita tak jangan nonton ke sini lagi banyak. Kemen lem, berkata ke LPP, pasti LPP itu. Kalau jumlah MLA jumlah max bilang, marang kalong ke, ong bakadega, por kabar. Don bok tam yang nonton ke sini, jangan ada job ke di parti ngasai, kamlong kini kemajuan mentah. Jadi bagi jinjok yang ini kalau kita kru ke bakal nonton ke sini mah, yok anggan ke sorkar, nak mengawal ini.
Jika toy kita per kalau kita kru kita tahu nak kita nak toy kita sih kita. Nong rim jungi nan mustang kade katai. Kapag sa tong iki, nong kesan ge jungi. Baka kam kami hamjam bari teti. Tengah kwa pan pai seki kam penwa. Na syukwa pan itu ipiki kot ki barang kemai tu parti. Ki isu election jungi berada. Ni ong bai larangin job. Ya ke jing sakta. Hakabai dia berkabar sepin nong di lewen, lewen. Labis ni kinong isak anya ngapa. Bahana pong la penduduk kamai ki la pen pai biam siapa dia pen pai. Kaba ya ke jing sakta jo gi balang. Ke jing to asin ku ong bana kalian. Tang hapo sau benai di bendun no. Ka jing roi habaruk giliang development. Pan kaba keduduk. Ka isu election yugi kebangin sadap no mentahi. Apa gini simnaya apa? Sebang kaan kunda kalan. Ban itu ia ke jinglong terai, mantrai, halor ke Indonesia. Kabas ngotenat di badan apa ka LPP group. Kabak so kami kena ka thungi goi ka committee kabak ka thup yagi additional chief secretary ke principal secretary bar ki commission secretary joka so kami kena kabak ka thup ya ka law department, council affairs department, ka revenue department, bat ka mining department. Pada kata komiti tentang mangama way politician badan apa. Kata ke komiti grong pan coordinate. Ya ke jintai kam jogi autonomous this council. Bat ka suka jela. Ba bon ki bill jogas council disakut. Na kada ba kam don ki jinga de jimut apply ke this council bat ka suka jela. Kada council la pas organize June ya ke London. Ngangare utkot juga drafting committee juga resong suruh. Hapo state lu ngahet mangait ke committee. Teng ala ong ya kalau department pi pay. Ki A ki bentar ki biar tengku, bagi A juga. Bagi A ki bentar ki biar tengku, bagi A juga. Kita ki area konflik. Tengi lapi ki katuk ani ki bentar bagadong ki jingat tengku. Tengi ong baga nu ka bill pas council mata kamut penwan ga hapo this consultation. Pak Shwai ni ke komiti, bagani ke komiti kan approve. Pat saong itu council sawan ga ka do ba di ban pas, ndala pas untuk kamsyu berang pei dan sekretariat, syupa ba syuka beno, bangun ai ke jimin jo. Ka basno tunat ngapa ba itu kanai pi ba. Ka kentin duler. Ka ba ki spas number hajas na beswa, ni atu kana spa ka kentin duler. Ngimlap ha ka no ka lobok ka Quran. Pa kentin duler. Ngarak pakat balar gumul ka kentin duler should find a space in any lobo. Ni menta kemur dari yadi kendai ngomba ka duler yadi yadi kendai. Ka duler aiwan. Ka duler diwa ka kali mudang ya tho de ka duler. Ka pas kau tenak ka lanbir ka bamta pa ni sapas. Ka suka mi gela ka council. Ya ka kentin duler la pendrong ka unong usul tenak la berkam ikentin duler. Tambah klem ong aktina way without parking by any statutory provision ya. Tamentang ikwa ba ka kentin duler ka dai bandon haka thup joki a. Par thup joka. Te kata ka dai ke isu ka ba khadudu jong ka parti NBP apa nang sai blak. Pa la balong ba 99.9% ya ka kula election nga punda. Lada dep sa kalanbil mila punda. Ka jinggoy ko kilian ong piba hadir mengalajok election al Jakarta. Na khari upload department ki ong basa wan num stoi a by skim PMGSY enam la ban pendrong haki surok kapok konstitusi jopi na kadau bala paklam syo. Ki ong ba kata ke sistem bagi le ka ku network ban backlog apa ke sistem labakla. Wat kesurok namang luai semas kun ki ong ba kade ke major sibro. Hadu tas ni ngalas sayong. Kini kau usah perlu dipanggil di phone bangi kuat banyak kendu ya pi. Hana pada kini dekam. Ong hama manu pasna ya kata sistem. Bakul la ban pa proposal di skim PMGSY hon napa konstitusi keju. Kiong mana bakla iswa. Ngong blasyu ban rectify ta ban pendek kita ong blasyu. Ngong manu pasna kita dalam blasyu. Habas nahi ubreu
Dia berlapan penting. Hamba kau dah kerja sini. Pada kita kerja kenduk jungi baru SE di Executive Engineer atau Papua, plus pergi SDO kadang haum jadi dukan sah. Kapangan kiu session law. Dapat sekretariat ngau si minister apa? Lakumno hapo ubnai Julai. Mentau sen. Ini apa leci dari bentuk gaji. Nilai cedari. Panten baik. Hapan perlu nak laku. Tang panten baik. Ya kita kicing bakla. Iba dona konsensus keputusan kabari di skim PMG suai. Jadi berapa ni? Kap satu di kini.